Ringphawon da achiwi khamataya pauping Twiga high election li very wing so khami kala long now regional cycle na katom khami chiwi so khami shan ka khui sada aya very li musot khami rani Tangkhul region office li khuika haira Eastern Tangkhul Naga Baptist Association kashe aina ETNPA we kagathumar trainal kazip ajonthang singjale kupsang haira Manipur Assembly minganing kapangka kahai hang thurugwi ngachai properties hang mati da t-shirt changdalai Lekhyang thor achu da Tangkhul Express wi pau Ringphawon Zimik in a pami dalai pau ping mai sa aina nganang romsa Twiga high election li very wing so khami kala long now regional cycle rana katom khami chiwi so khami chan ka khui akai akhasada aya Tangkhul region na Tangkhul region wi national workers ping na very lim sot khami ranye Tangkhul region office li khuika haira Tangkhul region wi CAO na kahang rani hi party akawi success kasawi wang singaga maning mana kala party kate mai shi ka high wi wang la maning mana ka election duty wi wang da apam ngatei tei da wi aina laga ngathan hauki kichi atam hili kajip khui laga vareli ningshi mingrum khawai rani hi singka kana da Tangkhul region wi CAO na hanga Tangkhul region wi caretaker CAO colonel retire chinayo kachui na kahang yurwi workers pingna otkasa aina mai khaya samka phangna da claim masalak mana kala credit mukhilak mara kha varena somida otkasa chili changmida achu hida da varelim sot khamiwi rani hi kakhuina da kachuina hanga National workers khipa khali kula kashi hapko khano mara ka shok chi wiwang vareli ningshi sada rani ji singa kana da Tangkhul region wi caretaker CAO china hanga Tangkhul region khokha sada chatwa khawai psychorana contribute samilo kachi hi itum psychorwi khamataya otngurut na kachi hi hangda varena somida mangawa khamaya miyur ngasarano da caretaker CAO china hangsanga Common platform akawi lungli twiga high election hili regional cycle rally support sami khawai khangagaw athishuda response la samphang haira kala chatwa ki kachi atam hili regional cycle rawi makhangache support meeting lo kachi hila Tangkhul region we caretaker CAO china hangsanga PAC 44 Ukhrul in charge Major General Retire K Paishona Ningshi Pongshok Ainang Soda Kahang PAC Katumi Muhut Sada Itumi Kangajan Kachung Kalai Salala Natumna Katom Kami Suggestion Kami Kala Jizu Kami Manga Aina Mai Kaya Samkapangna Kachihi Hangsanga Twiga High Election 2022 Li Mai Kaya Samkapanghi Thot Ringjan Akhana Kala hi katha mai khaya hi verewi ngayur khami kala regional psychorwi katom khami manga aina samga phangna da Tangkhul region na acknowledge kasa phongshoka Rani jili sehasa khangrum aina ngsoda khongkhai akha khuingrum haira Eastern Tangkhul Naga Baptist Association kashe aina ETNPA wi gagathuma trainal gazib ajonthang singjale kupsang haira gazib ji Singja Baptist Church na rungmida Ringphalak aina Reverali Musot Khangarum Atam Ngasaya DDA Director Reverend Dr. Banner Makan NTNPA with Executive Secretary Reverend Victor Kamkar Kala TNPC with General Secretary Smart Kashung Atumna Seeking the Lord Kachi Tukwili Paisin Sada Varewipau Hashok Mia ETNPA with Trainal Gazib Chili Church Hangmati da Thurukada Wazanga Kala Meeting Kalangda Wangaruma Gazipchi Makhok Khame Singja Baptist Church wi member pingna ngaran ngaye mathalak aina samida Gazipchi mabung phalak aina kupsang haira chia Manipur Assembly minganing kapangka ka hai hang thurugwi ngachaile properties hangmati da jishat changdalai da 2017 elections le ngatam akha MLA properties chungkhamai mang maningla criminal record khalela chungmai da lai chia Machine hi Manipur Election Watch and Association for Democratic Reforms na candidates pingwi affidavits migasangchi mayer yang laga theiku khuina da kahangna
Kapangka Gahai Hang Turagwili Tharada Matina criminal cases Kale declare Sahiro Atum Tharada Akawi Tungliva serious criminal cases later Lechia 2017 li Yangaka criminal cases Kale declare Kasa MLAs Kanimana Ajawi Kapangka Gahai MLAs Hang Turagwili BJP Wimakuda Panga Congress wi Panga JTU wi Panga NPP wi Panga Kala independent candidates Kanida Atum Avavu wi assets Lupa Crore Avavu Langsera the Manipur elections Watch an Association for Democratic Reforms na Tekukui Hang Chiteya State with Hojani Kare Sada Manipur Legislative Assembly li Shinau Minganing Panga Zangida Laidale Nauria Pakhang Lakpai ACLI BJP wi SKB Oinam ACLI NPP wi Irembam Nalini Jandil ACLI BJP wi SS Olish Cycle ACLI Kuki People's Alliance wi Kimneo Haukip Hangching Kalakang Pokpi ACLI BJP wi Nemcha Kemjin Ashipanga MLA Otpom Wiwang Tungashit Kuikida Laidale Itumna Paning Ungpai State Assembly li Minganing Sagahai Shinauli Yangaka Mawan Sagahai Hang Mila Shaizana Remakeup the Remakeup Kuchi Ngasaya Ana 1990 Kum Ukrul Assembly Constituency wi Aina Kaka Sam Kapangna 2012 Assembly Election li Shinau Kutumangli Kapangkaya Congress wi Ogram Lantoni AK Mirabai Kala Chiwi Atamli Nemja Kemjin the Congress wi Aina Kaka Sampanga 2017 Manipur Assembly Election liver Shinau MLAs AK Mirabai Aina Nemcha Kemjin BJP wi Aina Kaka Sampanga Achiwi hi zangda Nemcha Kemjin Wivanga MLA term Kagatumang Saya MLAs Kapangka Kahai Hili Shinau Panga Zangda Kalehi All Manipur Nupi Marupna Ringapha Ningyangkhung Pongshokhaira Kala Shinau Pangawi Ngachaili Tio Makeup the Kanimanglia Minister Ngasang Saka Thang Shinau Sana Jota Kaleli Draka Kangkwi Migi Gichi Ngasara the Murubjina Pongshoka Jainang so the Shinau MLA Ping Chiwi Manga Aina Shinau Lika Chipadwi Mashun Pijar Pat Atam Chalak Kuramira Gichi Shitsanga the Hanga Kala Stately Later Kale Shinau Sanwi Lansinli Kangkwi Migi Gichi schemes Aina Otsin Katharla Kwirami Laglo the Shinau MLAs Pangajili All Manipur Nupi Marupna Kapo Sahaira Nitish Kumar na Kathan Janata Dal United na BJP li Kakatom offer Sahaira Hiwi Maramli JDU na Deccan Herald li Kahang Manipur Richum Nau Ping Wivang Paning Laga Shorkar Kasemli JDU na BJP li Katomra Kachi Twitak Tahaira Kala party li Yarina Kamayami Kahai Chili Kayashida Manipur Richum Nau Pingwi Ningachang Ungshung Milo Gachi hi BJP li Pohaira da Hanga JDU MLAs Tarugna Patna li Valaga JDU Chief Nitish Kumar li Wangasanda Tutaki Katana Chia Lakhawak Saito Assembly Constituency wi Aina Kaka Haukolet Kemjinla BJP li Kakatom Mihaira MLA Sakhawai Kapangka lui Kahai Kumukchom Joy Kishan Singh li JDU Legislature Party wi Kathana Sang Sakhaira 2012 Kum MLA Joy Kishan hi TMC candidate Sada Kakana Ka Party Chi Juholaga BJP Wasanghawa 11 Manipur Legislative Assembly election li Joy Kishana BJP Juholaga Congress candidate Sada Thangmaiban Assembly constituency li Kaka Samphangluya JDU National Office Secretary wi Shong Aina Pau Khami Athishuda Kumukcham Joy Kishanle Legislature Party of JTU wi Kathana Sada Kapangaka hi Party Chiwi National General Secretary Convener Northeast Executive Council Kala National Returning Officer Ping Ngasan Laga Taka Haina Tipai Muk Assembly Constituency Likaka JDU wi Ngur Sanglar Sana Daily JDU Legislature Party wi Deputy Leader Sada Kapang Sanghaira JDU wi legislatures Katay Pingchia Jiribamli MT Ashab Utin Jurajambuli LM Kote Wangkai Assembly Constituency wi TH Arun Kumar Hiping Hina Azadi ga Mahotsav wi Akai Akasada Schedule Caste Women Workers Ping Wivang Zimik Show Khani Thangwi Rani Awang Sekmai Mayai Lekai Imphal West District li Rungmi Haira Rani J IPS
DGB retire P Malana Godna hopok mida income mathamai khwai skill matha khmai mathamai khangsak darga saya gchi hi hanga medical officer Dr. Manju Devi nalan ning phasa khamatha darga ga samaramle mutuimiya Brathan Khurkhul GP Sri I Shandana development schemes we apongle hangchitheya SC Shunau Ping Chile training me the Sarkar with social security schemes financial literacy digital payment Ishramli Mingchan Kasa self-help group we aina Langapai Var Khaling Kathawi Maramli Tamchitheya unorganized sector li ot kasana hangmatina training chili wazanga Regional Institute of Medical Sciences RIMS Imphale ngha khwai khwale RT-PCR test saplungra da parhai kasaje khuishok haira RIMS ICU kala invasive non-invasive procedures wiwang admit kasale reader RT-PCR test masaka mazang bai ji ara COVID-19 positivity rate tiawsang hauka da test masala la admit kasa maya haira kha ngha dakle doctor bingna RT-PCR red Kukui darka sara jia ke jiwi athishura zadra jia. RIMS with Medical Superintendent Professor N. Sanjib Singh na Mikushok athishura RIMS with Zadkhana Khangaja thada Zadpok Lihaura. Ka COVID cases Chungkasang Lea ke jiwi athishura protocols aina procedures duty roster Khangajela Rara Sara da hanga. Kala reader surgery ward unit 2 and 3 ji COVID ward sada raga haiji khangaja thada shijin phogloi haura maram hi RIMS wi clinical heads of departments units pingna ajonthang twitak katana United States na maya akha arms control chan ngajek hapogloi khwai Russia na ngaran haira da Russian deputy foreign minister Sergei Ryabkov na aya hanga Ryabkov na kahang Moscow aina Washington wi lungli pau phaudale Ka United States na chan ngajek ngai machithei thuwa chia Ukraine wag Donetsk apamle attack kasana humanitarian aid khwiwa khamili saklak aina leida chiwi governor na hanga lakhawak jana bolwag power line repair kasa hapokhaira chia kala Zaporizhia nuclear power plant wag Russia na engineers tharada akha khwiwa haira da hanga Ukraine with state run nuclear company Energoatom with Akhavana Kahang, plants with staff being Russiana Jizukmi Atishuda Sangsak the Leda give independent without Sampanga. Russiana ceasefire Magashur Paula Sampang furtherly. Mirabul we aina regional shockvai ceasefire Mayang Rock Haije Russiana Kai Howard Ukraine with President Dui Haing Rock Hawaii Pohira. Russian Raimina Mirabul we Nalemla. Wakhui haira kala chili khale civilians hangchishat kada lekasa Moscow lila Russian attack rasaya da AFP we pau samphanga Rai sam khawai kasale French President Emmanuel Macron aina German Chancellor Olaf Scholz na Russian President Vladimir Putin li chan ngajek da leida hanga athum ajon thangla telephone li ngajek ngorok haira kala chili Macron aina Scholz nala katha guilungli ceasefire hai khwai hi pok haina chia Ukraine wag Russian Raimina alung changmamanda Kiev city center we aina kilometer makuda phanga we alungli washung haira chia Russia na Ukraine li rai katha chili Belarus la changhau la pai da pau gaji mamashung mana da chief of general staff Victor Gulevs na hanga Ka Belarus Theripamli forces haikasa Shin Khawai battalion tactical groups phanga Juho Khawana the chief of general staff china hanga Ukrainian security official na kahang Belarus hi Russian planes with launch pad sada laisalala chakashi musho khawai Ukraine restaurant kasana kachi hi hangda Belarus wi raimi moju ho sangpai mara da Ukraine hangmathin haira Pakistan lay hali India wi shong aina technical ka shoi leida misal chuhoyon ka haina da India na ka hangle Pakistan wi Ministry of Foreign Affairs na ngahan ka da maramchi rka kharili ngalei khanini shi changsa da hangdalai Oshot maramchi saklak ka hai sahau ka da security protocols Zakashi Mushokawai technical safeguards kahai la nuclearized apamle authorized masala misal kachuho hikathawi maramle khanghan sakabai taraka the hairada Pakistan na hanga
ก็เลยเฮียกะกษักออที่ Indian authorities วิชัมปัดกะไฮงหันกะกาไอนะมุกุไปมันนาดะปากีสถานหางละมิสไซล์ลอนช์มาซาปะพาขวายอินเดียนะคีเมเชอร์คุยคี procedures ไฮคละหังจิเทโลกจิฮีหางจีไอนังโซดะมิสไซล์ accident ไอนะจุโฮกะไฮทีเลพัดซาดะปากีสถานเลเป้ามามิละคิวิวังปากีสถานวิชองไอนะเทอร์คมีกะโปงารายปมเฮาคละกจิฮีขังหันไซอินเดียนะมารำจี Internal Court of Inquiry คุยระกจิละมชับมันนะกจะมิสไซล์จีปากีสถานเลปากีสถานีเลหาเลรากตานะจิตาดซาดะมารำจีเรกครีเลปากีสถานละจังรันนะกจิฮีหังลัดลุชิดาอาจวิคมตายาปาวปิงทุยกหาย election นี่บริเวณโซขมีก็ละลองนาว regional cycle ระนะกต้อมขมีจิวิโซขมีชันก็คุยซาดะอายาบริลิมโซขมีรันนี่ตังคุล region office ลิคุยกาไฮระ Eastern Tangkhul Naga Baptist Association ကရှအိုင်နာ ETNBA ဝေကကထုမ Trainal Kazip အဂျွန်သန်းစင်ဂျာလေကုပ်ဆောင်ဟိုင်ရာ Manipur Assembly Minganing ကပန်ကာကဟိုင်ဟန်ထရဂွေငချိုင်လေ Properties ဟန်မတီဒချရှတ်ဇန်ဒလေอาจูเปาเฮนังจังไฮรองเปางนาดักเลยนุทุมไซโคเรลิริงกพากะละคำไฮซิมิกโชงซาเซรโน